だいぶ上がってきたからだんだん下がってくるね。下まで赤くなってきた。Estamos en Pungil a 3246 creo. Esta es la montaña más grande de todas. Dhaulagiri, 8000 y pico. Pukuchepik, Chetigulmas, Campus Peak. Este es el camino a Johnson y a Musta. Johnson y Musta, por aquí. And Muktinad also. Nilgiri. It's also 6,000 around. This one is butterfly, and behind Annapurna 1, we see to 8,000 meter high. And now Annapurna Sur, also 7,000 meter high, more. And usually now it's Masapuse, beautiful mountain. Another one, and Annapurna 2. Oh, the last one is Mampi Himal. Bah oui, c'est pour ça, là-bas c'est pas... Il faudrait... Avance un peu, tu traverses. Un vol d'oiseau. Non, mais là, faut un début. Quelqu'un qui a un gros appareil, il peut.